kay chillay punllagupi kallarishpa kagripanchi nacho kaypimi ña charispa kanajupanchi astawan garin ña doctor Patricio Inlago paymi hambi tayta kan nacho y hambikunamanta runa hambiwanpas mishu hambiwanpas riksin nacho arishinaka kaypika ali shamushka kapay nishpa ña mashi Patricio alichiguta charipi allichishi mashi Carmelita kay ñukanchi radio anta iloman uyakunatapash allichishi nishpa mi shamunchi nacho kunanchipi ñakankunata kumbashpa katingapa nacho ña shamunchi ña centro médico hambi wasipimi ñukanchik kanchi nacho chaymami ima tapuykuna ima consultakukunata charishpapash shampuchisha nacho ñukanchika rimanchik ishkay o 15 shimipipas nacho shamuchilla tukuylla ministi kuna nacho kunanga ña rimagrinchik kay ñukanchik ali yuyaywan mikuna kanchik nacho ñukanchik mikunata chaytami rimashpaka tigrinchik nacho ñukanchika ali yuyaywan ali yuyashpa mikuna kanchik wakinkunaka nacho na importancia ta kunchik ñukanchik mikunata mikunkapaka telefonowan tianchik nacho entonces ñukanchika chaykunataka sakina kanchik chayka shuk vicio ninchik nacho kay willika mikuna horaspika chaytaka ña sakina kanchik imata yalin nacho shina mikushpaka na digestión na ale a kurin na ale a kurishpaka ñana proceso digestivo taka ale charinchi nacho entonces chaymi alteración biológico takun nacho kay mikuna entonces imata mikunajunchi teléfono ta rikushpaka ñukanchika rikunajunchi o mikunajunchi ñukanchik ñawita kay mapata ishimita ñagote alimento tamikuna chayka navalincho nacho entonces ima mapata kan teléfono pika radiación nacho radiación metian nacho ñukanchik nacho chay radio ta nacho hapichishka uyanahunchik pero llamada kuna yaykupika nacho chayka shuk sonido nacho tian entonces interferencia nishka nacho entonces chaytami ñukanchika ñakotin mikunajunchik chay teléfono ta rikushpa mikushpaka entonces chaypika ñukanchika chay teléfono taka sakipashun shuk lado gopi mikunkapaka samachina wakinpika nacho ña o sino kayan nacho chay mikunajunchik entonces chayka na nutrición dashinanajunchik sino unguchinajunchik chaymantaka ñakutin kay mikunakunataka mikuna kanchik durante 20 a 30 minutos mikuna kanchik nacho especialmente ñukanchika rikuna kanchik imata mikugrinchik nacho concentración dashinana kanchik entonces ña rikunchik nacho colos también rikunchik nacho colos de imata mikunchuk entonces chapushkachu mikunajunchik o mana chapushkachu mikunajunchik entonces chaypika si na ali mikunajushpaka ungushumi pero ali mikushpaka na ungushunchu entonces chaymandami villashpa katigrinchik kay chishipika chaymanda parlashpa katishu Sumapacha mashi Patricio ari kaypika imashina ashaguta riksichin nacho wakinpika mikuna yashpalla hasta imapas kachun imatapas hasta ruraspande imashina yangata mikunata kani rikushpa shimpi satisfande kanchi nacho shukta kakutin wakinpika hasta pujahu kulera manda pues na hasta ima kulera fuerza mikuna kaymanda nishpa mikunajunchi chaykunaka shinaka ñukanchik cuerpotachu unguchinga ari ña namashi Carmelita nijunacho wakinpika funcidokuna nacho mikunajunchik o sino kulirashka nacho wasikunapik entonces shuk momento de mikunaka especial mikan nacho especial primero ka mikunkapaka na tiarina chukanchik kulirashka ni llakiwan nima entonces chaypika chay llaki o chay kulirashka también ñukanchika digestión taka shinashun entonces chaymi importantísimo primero ka misagoma chayashpaka
primero casi ima religión ta charishpapash primero agradecina canchi. Primero agradecina o taita Dios ta mañana, zizana, orana o meditana canchi. Entonces, imapa, chay alimento ta kushka manda, pachamama tapash agradecina canchi. Entonces, chaymi sho conexión chay ñukanchi mikunaka hambikan. Entonces, chaymi shognika ninmi kay tiempos de Hipócrates nachu padre de medicina karka nachu chayka payka kayta nirka mikunami medicina y kamba mikunami medicina nirka kamba hambimi medicina. Entonces importante ka kanmi mikuna medicina. Entonces español pinishpaka ninmi que tu alimento sea tu medicina y tu alimento sea tu medicina. Entonces, importantísimo kaita yuyana canchi. Entonces, pero ñukanchi na ale mikuspa, na ale conexión da churashpaka, ongushomi. Y chaypi kañakoten plato gupi pa rikuna canchi. Y matata mikuna hunchi. Wakimbi kanacho haikata yarjaiwan ganacho, cocinaman rishpaka ni siquiera ni permiso tuta mañanchi ne cocinapi pa nacho. Entonces, cocinapi pas siempre tianakan shuk ares, ajá. Entonces chaypi nacho cólera kashpa shina ya no. Entonces supagua ñana chay conexión da charin. Entonces siempre conectarina kan ali yuyaywan, ali mikungapa, sumak ta yanungapa. Entonces chayme importantísimo. Entonces ña chay kunata churashpaka ña ali chay ñukanchik mikunaka hambingami naninichu na hambichu. Entonces importantísimo chaykunata rikuna kanchi y mashnata mikushu y mashna tiempo tata mikushu y wakinbika mikushpalla mikunchi nacho wiksa hunda chuncha ñukanchika rikunchi ushuyanchi. Entonces chayka na alichu sino formas de mikuna kuna pastiyanmi nacho yapata wakinbika nacho hasta Vixa ni maninchige hasta Hundanga kama chemanda ka imaninchige y maninchiri hala kongarikani chay shotita impachanga kama mikunchi. Entonces saksa ringa kama. Entonces nashina mikunachu kanchi sino show espacio kañukanchi chonjolipi nacho estómago pe show espacio tianakan. Si chay espacio natiashpaka su problema nacho digestión nacho ñukanchi estómago koyorin nacho chay jugos gástricos kunawan nishka nacho ácido clorhídrico kunawan chayka ña koyorin. Entonces koyorin hushpaka y más nataña koten koyoringa yapata hundachishkaka. Entonces chaymi chay impacho nishkaka hapin. Entonces na yapa mikuna chukanchi sino ña estadagullata y shuk espacio ta sakina kanchik ña koten kay digestión pa sinachu. Chay impachuchu agitay nishka kanga. Are chay yapa mikushka nacho yapa hunda nacho exceso nacho yapa mikushka. Entonces chaypimi ña koten na ñukanchi choncholikuna ñukanchi estómago ñana digestión da shinan. Entonces yapa mikushkaman. Entonces espacio ñana tian nacho ishan chay estómago. Entonces y su espacio gutami sakina kanchi. Entonces pay nacho koyoricho chapuricho, entonces su molinusna nacho chay chapurin. Entonces chaymi importantísimo na yapa honda china. Entonces importante chay konata resina kanchi nacho. Suma pachamasigo kona arishina uyashpa kana hunchi nacho imashina kasharipi yanu igutaka huyaywan munaywan kushilla yanuna nin nacho. Ari chaytaka yachanchi nacho mashigukuna ña warmikuna ña chaypika imashina wakinbika colerachikpi wakay kashpa o coleralla kashpa yanujupika mashna imata churajupipash kachillami kachiña ashtawan yapalla tukun nacho mana kashpa chamalla ña tukun. Shinapash miskilla sumaqlla mikunkapamunapika ñana shinallata kan nacho mashigukuna. Shinapash wakinbika kutin aychayllan imapash llagupish imagutapash churashpa yuyukuna ima yurawkuntapash churashpa ña kushilla ashtan sumakta yanushaypika
miski yanun nacho maki utaps lampispanda mikuna tukun nacho masikuna chaytami ashaguta kaypika rimarispa kanahunchik ima shinata hambiman tigrajun nin ñukanchik mikuna shina sumak kashpa fiña yanujupika mikunallata ña waglishpa kallarin kuti mikunqapa kashpapas kushi mikushpa munaywan mikushpa huyaywan mikushpaka ñukanchik viksapa alinin nachu chaytaka uyanajunchik nachu mashigukuna shinallata viksagupi ama chunchulipi ashtanapak tankakama juntachipaychu nin nachu asha chushakuka tiyanami nin pay kuyurishpa kachun chawchurichun nachu mashikuna ari shina ashakuta riksishpa kanashkanchik sumak pachamashi Patricio. Yo pachana nacho, chay también importantísimo recona canchi nacho. Chay mi primero ka ñukanchi umapi ñukanchi yuyaypika siempre charipashon ale mikuna canchita. Pero na ale mikushpaka ungurishunmi. Entonces, kunan kañakoten rimagrenchi ima kunata unguchi, ima mikuna kunata unguchi. Entonces, kay picaña koten riconchi nacho kay procesado kona nacho por ejemplo kay riconchi nacho atunguna manda rimash chay kaña koten enlatado conservantes kona tacharin entonces chay konaka latapika chayka ña shog na wañushkata churashka chayka ña descomposición bi katijo entonces chaytaka nami kupashunchu. Entonces chaymi ñukanchi aychataka enlatado kuna kañakoten ñukanchi aychataka imaninchi acidota rurashpaka imaninchika yapa saladota shinan chay enlatado kunaka. Entonces chaymi kay ñukanchi chayta mikushpaka ña wakinkunaka alergia wakinkunaka intoxicarishpa nachu rin nachu hospital kunama. Entonces chaymi importantísimo namikuna kay enlatado kunataka. Entonces chaypika cadáver en descomposición nishkamika. Entonces na reximandami ñukanchika mikunchi. Rexishpaka namikuna chukan chaykunata. Entonces ñukanchi aychapika ñukanchi yawartaka saladota shinan. Entonces saladota shinanpika ñakoten chaypika ña virus kuna, bacteria kuna, parasitos kuna paykunaka mirarin. Entonces chaymi unguchi. Importantísimo chayta chuchina enlatado kunata chaymanta kañakoten azúcarta yana azúcar imaninchik yura azúcar shinallata shina nachu wakinkunaka nachu cafeta ufianchik nachu cafekunataka payllata ufianakanchik sin azúcar pay solota ni azúcar ni mishki entonces normalmente café kanaka puro ufianakan. Entonces, kay mishki yana mishki azúcar azúcar yana azúcar yurak azúcar ka shinallata roran como enlatado. Entonces, paika imata shinan ñukanchi yawarpika acidota shinan. Entonces, chaymi ña estudio kuna tiyanmi na locomanda nina hunchichu sino ña estudio kuna famosos Universidad de Harvard chaykunapi ña investigashka ña llukchishka pero ñukanchika ña yachanchi ña ima horas manta kaykunaka na alita ruran. Entonces kaypika kay azúcarme shuk factor importante ninchik kay célula cancerígenata shinan. Entonces chaymi anchochina kanchi kay azúcar yana azúcar y yurak azúcar. Entonces kayka yapatanachu wakinkunaka choranchi chusku cuchara 15 cuchara shina ufianchi. Entonces chayka ñakoten ñukanchi cuerpo ma yaykushpaka acidota shinashpaka chaypimi ñakoten yaykun shinallata virus, bacterias, parásitos, hongos y cáncer toko. Chaymi necesario anchochina azúcarta. Wakinbi kanacho nanchu chikpimi na yachanchi ni mamanda ta ungunchi digana nacho ni taita kunapas ni mama kuna ni bisabuelo kunapas na cáncer kunata charirka pero churikuna nieto kuna ña cáncer anrikuri. Entonces chaymi ashka azúcar manta mikushkamanta nacho importantísimo chay kunata anchuchina chaymanta ñakoten rikushun nacho leche importantísimo rikunakanchi na reximandami ñukanchika mikunchi lechikunata. Entonces lechikunapa shinallata inflamación da shinan
ñukanchik aychapika. Kay lechikunaka solamente chikupallami kan. Entonces pantamandami ñukanchik mikunchik. Ñukanchipaka ima lichita efectivo kan, mamapa leche. Pero chayka solamente watakaman o ishkay watakaman ya karanchik. Entonces chaymanta kaña yura muyukuna tiaña mikungapa. Entonces importantísimo chaykunata riksina. Entonces lechikunata na mikuna chukaña bajashu. Entonces pongirispa aciduta ruran y chaymi y ña unguykuna yaykun. Nacho chaykuna ta sakina kanchi. Chaymanta ñakoten cochikunata mikunchi nacho. Wagrakunata mikunchi. Pollukunata mikunchi. Ñukanchika ali yuyashpa ali pensaripika ñukanchika asesino kuna marikanchi. Entonces paykunaka wiwakunaka nacho. Paykunapash kawsanata munan. Entonces su compañía ta shinan nacho. Entonces ñukanchika pantanmanta mari aychakunata mikunchi. Entonces carnívoro ninchi nacho chaykuna kanchi. Entonces chay wiwakunataka ñukanchi rikushpaka ña rikunchi como asesinanchi nacho chaymanta mikunchi. Entonces chaypika nacho paykunapa yuyayta charin, kuchikunapa yuyan, wiwakunapas yuyan, wagrakunapas yuyan, atalpakunapas yuyan nacho, sintin. Entonces imatashina nacho ña wanchinapa ña kuchilluta hapikupika chay yuyay estrés tacharin. Entonces wañunkapa. Entonces chay hormonaskunatami ñukanchik mikunchik. Chaymi ñakutin ungushpa katinchik. Entonces importante ñukanchika chay wiwakunamanga ali kawsanakanchik. Nacho wakinkuna nacho rikushkanchik nacho atalpata wanchinipika na wanchinchu nacho ima na wanchinichu ñuka atalpago ñuka kumbago nispa nacho wakan nacho. Entonces importantísimo chaykuna riksina kanchik. Chaymantaka ñakoten rikushun kay alimentos transgénicos ninchi nacho chayka ñakotin nacho shu genes nacho rurashka nacho shu imapa transgénico kaninchi nacho kayka nacho sarapi shu ejemplo tachurashu. Entonces chay sarapimi nacho wakinbika lanchan sarakuna wakinbika hiladakuna hapin. Entonces chayka ñakotin wañunga nacho. Chaypika paykunaka chay células de pescado kunata shinashpa cambiashka chay célula. Entonces aguantachu. Entonces chaymi manipulación genética rikunchi. Entonces chaykunaka ñakoten shinallata ñukanchi célula ADN mayaykushpa ña dañuta shina. Importantísimo ama mikuna chay granos transgénicos nishkakunata. Chaymantaka ñakoten mikuna chatarra nacho papas fritas, nacho tian pollos fritos, grasa kuna chaykunatapas sakina kanchi. Ni shu grasa na alichukan aceitikuna nacho ninchi girasol ali o oliva ali ninchi. Chaykunaka refinangapaka alta temperatura y sus productos químicos kunata minchuran. Entonces chay refinación ashinagapa. Entonces chay pimi riconchi chay tokuisha kay aceitikuna ñakoten cáncer ta churan nacho ñukanchi aychakunapi. Entonces saron punchakunapi nacho yuyashun rikushun ima también con karka ñukanchi taytakuna wagra vira llama vira ashala gullata pero ali causan kan. Entonces importante chikaykunata sakina kanchi yukchina kanchi nacho chaymanta ñakoten rikunchi imaninchi chaymanta kaña transgénico nishkanchi y ña chaykunami kay nanaykunata churan inflaman ñukanchi aychakunata. Sumapacha nacho masigukuna hari ña riksishpa kanajupanchi imashinata kaypika kay hambi mikuykunamanta ña riksinchi nacho ari kay imashina nifkanki ashata kaypi alichirkanman nacho wiwakunaka ñukanchik kumbakuna nishpa ninchi chayka ñakuti imapata charisha namikuna kashpaka si wagrata charini lechiguta mikushayashpa o hatushayashpa maymanta mikuna chaymanta charini de nunca mana charina kani charitallata chayka imashinata yuyanchima chaypika.
Chaypika nacho wakinkunaka ningami chay nacho ñukanchik pampakunapi ñukanchik ayllukunapika chaymanta kawsanchik nacho hatuñashpaka hatuychik lechitapash pero más naturalta shinapash pero wagrakuna nacho unkukpika antibiótico kunata satinajunchik hormonas kunata satinajunchik chaykunata na shinapash sino ashka natural kacho pero dosis ta bajashun lechitaka siempre bajashun entonces ñukanchik aychapika natiancho kay lactosa nishkata desdoblando ari lactosa chay lechipi nacho lactosa tiancho chaytami ñukanchik aychapika nacharinchik desdoblangapa o descomposición da shinangapa entonces chaymi na alikan kay lechikunaka entonces hatuytaka ushanki pero caña resina kange ima horas ta mikusha mikuyta ushanki por ejemplo una vez a la semana nada más pero na cada punchaka nacho entonces chaymi importantísimo na mikuna yapa kay wiwakunata ashtawan bacha wiwakuna kay quimicukunata mikushka wiwakuna llaki kanga nacho mikunqapa ñukanchik wasipi charishka atalpagutaka mikurin na tukay punchaka mikunchika nacho imura ñamunashpagu hapinchika nacho mashigukuna entonces chaykunata nacho ninajunchik nacho especialmente randishka atalpakunata cuidadota charina kanchik chaypi nacho mirachinga pollukunata nacho mirachingapi nacho ishkay killapi ña hatunkunaka kan entonces chaymi importantísimo kan na kaykunata mikuna sino ñukanchik wasikunapi mirachina kanchik viñachishkakunata pero chaykunatapi na ashka mikunachu kanchik sino shuk viaje semanapi shinalla mikuna kanchik entonces todo exceso malo kan ¿nacho? Simupachi mashigukuna harishinami yuyaypi riksishpa kanajunchik imamanta unkunajunchik imamanta nanaykuna yaparishpa katin o shukta mushuk nanaykuna llukshishpa katin kaykunata riksishpa kanajunchik nacho mashigukuna ari wakinpika shinchi kan nacho chay ña imashinanipanchik ashaguta hilluta yachakushkanchik nacho ña mikunakupika imashinanin wakin mashigukunaka cucharaguta ukuta ña satishpa maskanayanllami nin nacho chayka tulluwan bacha yanushpa ña mishki llagupish llukshin nin nacho chayka shinapish ñukanchikpa chay hiwakunata churana mishki yachina chaykunata ma kungashpa katinchik nacho chaymanta chashna ruranchik nacho mashigukuna alikanman ma ashata pishiyachishpa ari ñukanchikpa kay alikankapa ashtawankari rurashpa katishpa shinaka mashi entonces chayta ninajunchik nacho kaykunata kay productos kunata nirkani chaykunataka bajapashun na yapa mikupashun kunanka ña kutin ña rimagrinchik ña kutin ña ñukanchik yurawakunamanta tapita churashpa kan shuk mashiguka nin tapupani nin doctorka nuncachu na mikushkanki nin ni maurachu na mikushkanki nin aychata aychataka mikushkanchikmi pero ña ñukanchik ña riksishpaka ña kutin bajashkanchik por ejemplo wagra aychakunata ñana mikunchik polluta ashaguta mikuyta ushanchik pero chaymantaka ña kutin reemplazanajunchik por ejemplo aguacatiguan polenwan miel de abejawan reemplazanchik nacho entonces kay polen nishkaka ña kutin charin shuk cucharada de polen charin su media libra de carne te representan nacho. Alipachi mashigukuna shinaka ari na tukayka usharingachu chayta shinaytapish shinapash kachun yachanchik nacho ushashkakupillapash pishiyachishpa kanajunkapak wakinpika tukuy imapish yapalla ruraymi llakichin nacho mashigukuna. Entonces kunanka ña kutin ña rimagrinchik nacho ña rimashkanchik nacho ña kay mikunakuna unkuchin ña kutin chay mikunakunapash ña kutin ña yapata rakuyachin nacho entonces chaykunaka ña kutin yapata rakuyachishpaka ña kutin diabetes kunatapish churan kay mikunakunaka tapuytami tapukun yarinchik napash
Ali chishigu tacharipe masigu maymanta takaya hupanki. Ala masigo kuna. Are masigu ashaguta kikimba uyachimanda suchurispa gawaya pay masi. Sheta pegota machara gamona pani. Kay nacho lichi guna nami kuna ni pikot. Ima manda takot ima samanda tayo guna taka. Ima wagra ko pagawi sudandis paps mikunsi wakimika makundas kagota bisandinsi. Kuti ima samanda tayo mikuna guna nami kuna ni som tapot si tapot ito chera pansi. Ala kusa tayo wanda ta mix pagkawasan ga misu kuna gas paruna gas tayo ta mix pagkawasan siya som. Tayo mikuna guna tani hupi ma imata sa kami ko nagasin porque mi kana tay selo mare kay tienda ko na bistiapa tupi tay mata tay tapagata sa rakopan Sumapacha masi kunya ay paychanchi. Uya parkangi? Ashaguta uyarkani na Are ama mikuichunis panihupika kutachay ima tatastawa mikuna chay kunata satama mikunchinin chay gukuna llamari mikuna kunaka astawan bachaka rikurin nispa ninna chuña musikhagutayma mikun chaychagutayma mikun chimagutas mikunchi nin uchaypa randika shinaka imatata mikuna kanchiman nin yupaychanni nacho kayachishkamanta kay wawkita realmente asha me anchuchishpa rina kanchi na shuk rato kana usharingachu entonces imata mikuna kanchi ñukanchika chay kay aychakunata mikushpa azúcarkunata mikushpa enlatadokunata mikushpa ninajunchik inflamación da churan entonces kay unkuykunata churan diabetes churan artritis y artrosis kunata churan chaykunaka y ácido úrico ninchik nacho tullukunata yapata nanan entonces chaymi anchuchina asha kanchik claro ñukanchik rikunchik nachu chay invitan nachu fiestakunama chaykunapi nachu imatapash ña kuykunata o sinoka na kuykari alipacha nachu pero kuchikuna wagrakunata bajashpa rina kanchik nachu chaypa randika nachu ninchik imata mikuna kanchik ñukanchika nachu charinchik ñukanchik wasikunapika ña acelga coles aguacate, berro, charinchi espinaca, charinchi rábano, charinchi cebolla, yuyukuna, chaykunata mikupashu. Mirachina kanchi astawan. Pero na aychata sakinata munashpaka ya podemos mikunaita ushanchik nacho llama aychago nacho kuye aychago atalpa aychago campo aychago wasipi viñachishka chaykunata nacho pero importante llukchina kanchik yapata mikushpak por ejemplo wakinkunaka cada puncha mikunacho aychakunata pero semanagopi ishkay viaje o 15 viajita ña mikushpaka ñana inflamación da shinangacho entonces chaymi ñuka nijuni na diganamanda sino kaykunaga unguchin nacho entonces ñana yapata mikushpaka ñana ungungacho nacho ña ashtawan ña sumaqlla nanaykunapa anchuringami chaytami nijuni Ari masigukuna shata kaypika yuyaypika pina kanchi nacho pundakunapi rikushpaka nakunambis nanaykunaka tiyashkakunami hapihun kunambi nacho Ari cáncer nishkaka tukuymandami cáncer kan imamandapish diabetes tacharinginin ña colesterol tacharinginin ña nanaypish ñanitallata ninchi nacho punda ñukanchik taytakunaka kashna edadkunaka sanu kashkanin ñukaka ña huyaypa kani shayhushka kani napuri ushani kayta nanan chayta nanan chayka mashikuna tukuyllapi mikunanpika rikurikun mikunatami yapata shuman churashkanchik shina nacho imashina nipanchik yapata virata mikunchik yapata aychata mikunchik y como aychata nanda mikunchik polluta karin mashna waranga pollushi tukurihun wañuchishpa nacho kuy punlla mikunajunchik nacho chayka y chaytapish virakashkapi yanuchishkakunata mikunajunchik karagu kari mishki mishkillashpaka
virata hasta ninanda chupashkata mikuna chaykunama ñukanchitaka waklichihuita kaypika hambi manda rimanajunchinacho nayanga mikunamanda hambi mikunamanda mashigukuna ari wakinkunaka napash ninakunata ninchinin ari na chaychu kannacho ama mikuychutaka nanijunchu cada quien ya decisión ñukanchipi kan shinapish yachana kanchi imata waklichijun ñukanchita shinaka chaymanda ashaguta pishiyachinatami rimachijun nacho imami waklichin imamandami waklichin imamanda nanaykuna rikurinahu chay pollukunata llatakunanpi hasta mashna balanceaduta churan ñapash viñachun tukuy chayka riki mana sanu kan chayta mikushpaka ñukanchika maymanta nanayta mikunajunchik punllan punllan ña hipa ashaña watawakuna hipaka ña shuk nanay rikurin nara chay nanayta charishpallata ashago pishiyachishpa mikushpaka awandayta ushanchiman chaytami rimanajunchik nachu mashigukuna ashaguta uyak mashikunaman kaykunata riksichipanchik chaymantaka munashkata mikupaychilla ayaynijushpa yuyarinkichik ñakuti kayta mayapata mikujurkani chaymanta mikunanka kani yuyayma chayarinka nacho ashaguta puntalla rimachinajunchik harkarita ashagutallapish maski shuk watakutallapish yalilla ashaguta sanulla kawsanajunkapak nachu chaymanta kay rimaykunata ñawpama apashpakanajunchik kay hambi mikuy yachaykunamanta mashikuna shinami ashata ña puchukashpa kanajunkapak yaykushpaka gripanchik mashi Patricio ña yupaychanchik nachu uyashkamanta nachu kay importantísimo mikuna kanacho ña chaykunata mikushpa nachu ña yapa lechekunata mikushpa yapa fritokunata mikushpa yapa aychakunata mikushpaka rakuyarin yapata chaymanta colesterolkuna subirin presionkuna subirin chaymi shuk nanayman anchu apan nachu enfermedad crónica manishka kay enfermedad crónica kaña tukuy vidami wakinpika kawsarin nachu nanaywancha entonces chayta preveninkapami ñukanchika chaykunata llukchina kanchik ashago pero ñukanchika na obliganchik pero reksichillatami reksichinchik nachu chaymanta kaña kutin kunan ya shuk mikuna antiinflamatorio ninchik chaykunaka kanmi yurakuna zanahoria, espinaca, acelga, lechuga, chay tukuy yurakunata mikupashu. Chay kañakotin desinflamación da shinan ya ñukanchik aychapi kañakotin ya nanahupi chaykunata mikunchik chayka desinflaman. Mashigo alichishi? Masi Carmelina? Ari mashigo maymantata kayahupanki. Imanalla Masi Carmelina Fernando Colimba kayachihupan Angochawa llaqtamanta. Imanalla Masi Fernando alichishiguta charipa imagupita pushanipanki. Sumak pacha Masi ashtakata pacha uyahuni kaypi Masiwan kikimba kay uyachi antapi ninanda pacha parlahukta uyashpa kaychihupani. Pachani masigo ari shina kaypi rimarina hunchi nacho wakinpika ñukanchipa kawsaypika shukta kawsanajunchi nanaykunaka rikurishpa katin chayka ashataka yuyaypi churanqapa rimarikunapi kanajunchi nacho Masi Fernando kay uyashkakunamantaka imatata yuyapanki. Alipacha sumaq ñuka kay Masi chaypikawan yuyayta charini pay nanijunllo pitapash ama mikuychu nachu ashtawankarin pay sinchiyachijun ñukanchik kawsaypi ñukanchik nanaykunata ama haykata hapishpakachu imashnami kikin nijunki pay Masi doctorpas nijun ñukanchik tayta mamakuna punta kawsaykunapi kay ñukanchik wasi ukukunallapita achka yurakuna pankakuna tiyan mikunkapak chaykunata kunkashkanchik sakishkanchik ashtawankarin hatun industrializado procesado nishun kay mikunakunata chaykunata ashtawan ñukanchik sinchachishpa kanajunchik ñukanchikpa kawsaykunata yachaykunata washaman sakishpa ñukanchik tayta mamakunaka punta kawsaykunapika paykuna granukunata murukunata tarpushpa
mana químico kunata kay fertilizante kunata nachura karka achkata pacha raku ushashka ninankunata na kudichana na tandachina handilla kunata tandachishpapash ashalata kudichashpapash pero natural nishun llama wakunawan kuywanukunawan tukuylla hasta ninantapacha paykuna kawsarka nachu chaymi suma kawsay karka ñukanchik punta tayta mamakuna hasta ongarin alipachata kay ki uyachi antapi sinjiyachin nachu ñuka siempre uyahushkani katishkani hasta ongarin kaynanilla nachu kay esperanza llaktapi kikinwanpakta karkanchik nijurkani mashi ma Carmelina makitapi chaychura junina mas que más nada kangi nijurkani chaymandami hasta ongarin koshijuni ñukamanta nachu Yupaychani mashi Fernando arishinami nacho kikinguna uyashpa katinahupi kunanga ña chaykunamanpas chayapanchi nacho hasta wangarin wayrapi riksishpa rimarishpa ñukanchik kawsay yachaykunata shinaka convidarishka kapankichi mashigukuna punjan rimarishpa katingapa nacho chillay punllakunapika kay hambi mikuna hawakunamanta rimaripanchik kutimbash yuyachipanchik ni pitapash mana harkapanchichu mikunataka monashkata mikupaychi nipanchi shinapash yachapaychi alita chumikunahunkichi o mana alita mikunahunkichi imamanda nanaykunaka mirarishpa katin o imashnata kutichayta mikushka hipaka ñukanchillatania imashina nirka desinflamar nirkanacho chaypaka rikuy mas que aychata hasta ninanda mikushkash katipika ñakuti yuyukukunawan ashata ña hambichina kanchi mayllachina kanchi shinaka kaykunatami riksishpa rimarishpa kanakushkanchi yupaychani mashi Fernando kayashkakunamanta ya supullakaman mashi Carmelina yupaychani kay doctor tapash payachkamanta kay wayrama llukshkamanta supullakaman yupaychanchi mashi shinami uyashpa katinahun ari chaytami wakinpika tukita harkan yashpeman kulirayta mara kuliranahun nashi nachu kan nacho ari chayka ñukanchipi tiyan imaguta ña ashagu bajashpa katishpaka ñukanchillata ñukallata ña chaytaka ña probashka kani nacho ninanda azucarta mikun karkani imananaymanta chayarkani kunanga wakimbi ashaguta munaytaka maymanta munarin chayka ashaguta hapini hipamanga ñakutina yakuta ña uchalla upyani mirachini shin deno kashpaka ña yuyaypillata ñamari ña charirin imananaytami ñakutin tigragrincha ari chaykunaka kawsaypi shina katina. Entonces tío sorpagi kayashkamanta nacho chay mashigota payuishkamanta nacho ñukanchik ña nijurkanchik nacho na obligación da sino información da con chinacho kunan nacho importantísimo kay antiinflamatorio kunan ninchi desinflaman nacho anguikunata kakami ñukanchik verdura kuna ñukanchik grano ñukanchik yuyu grano kuna entonces chaytami mikuna kanchik ashkata. Entonces chayka desinflamashpa fichashpa rin nachu ukuta pero chaykunatapas rikuna kanchik frescotachu mikujunik o wakaychishkatachu mikujunik o fumigashkatachu mikujunik chayta rikuna kanchik chayta ñukanchik rikuna kanchik frescota agro imaninchika natural ña nijurka nachu chay mashi Fernando nachu nijurka wanukukunawan tarpushka biolkunawan fumigashka chaykunami importantísimo kay productos orgánicos kunata mikuna kanchik. Entonces chaykunami na yapak venenokunata churashka shinallata nacho wakinkuna ninanda fukuchin nacho chay brócoli ninchi nacho brocolikunata ninanda tarpun entonces chaypika ninanda fumigan nacho wakinpika nacho kay glifosato ninchi kay herbicida ninchi chaywan fumigan entonces chayka ali mikun pero chayka ñakutin ya cáncerpa kay glifosato churashkata ña mikunajunchik. Entonces ñukanchik wasikunapi huertata shinana kanchik cada uno ñukanchik veredakunapi ña charina kanchik zanahoria tatarpushka lechuga kunata tarpushka entonces ña hapishpak y mikunalla kana kanchik. Entonces chaykunaka antiinflamatorio nanaykunata anchuchik ñakutin kay radicales libres kunata anchuchik ñukanchik célula mitocondria kunata limpia chaykunami kan ñukanchik kay yurakunaka.
Yupaychanchi Masi Patricio shinami ña pachakuna yalishpa karkanchi shinaka ña convidapashun kunanga shamuy hunkaypa kutimpish. Entonces kay tema ka ashka largo me kan nacho ña kunan rimashkanchi nacho kay alimentos tóxicos kunamandak ña kunan rimashkanchi ña alimentos antiinflamatorios kunata nacho y chaymanta ña rikushkanchi imashna mikuna y imashna yanuna yuyaywan ali yuyaywan kuyaywan yanushpa mikuna kanchi y chayta ña kutin rikushkanchi na yapata mikuna chukanchi sino normalmente senterin nacho ña jundashna senterin saksaya chayllapi sakipashu na yapa forzasun chaykuna importantísimo. Entonces chay yapata mikupika yapa ña kutin ñukanchik chunchulikunapi mapayan chayka ñakutin ña kayshu semanapa ña rimashun kay intestinoka ñukanchik segundo cerebro segundo yuyaymi kan. Entonces yupaychani kankuna uyashkamanta ka ñukanchik programata nacho kay kamancha kashkanchik ñukanchik kakanchikmi Centro Médico Hambi Wasi Ciudad de Otavalopi me atendinajunchik ima atención kakpipash shamupavichilla yupaychani Mashi Carmelita kay kaman kashkanchik kankunawan.